kugaya nko musheija bakareka kora nk'ekitine mugashonko mukazo muka n'ebindi program ekiri eyasisimuka kandi nabwe nanyenda kubagambira abantu bantunga mu izobe lya nyincakare abahereza bawe aba TV West aba Radio West ntuza kuba turi nimwe izobe lya nyincakare ahacayi echarukoni playground yes turi muntu ija kuzana umpira go hagati y'abahereza ba Radio West hamwe na TV West obwe turi kwetebekanisiza ekinihiro mirankongere ekirabe kirikaceka ebirabe na mukaga byo kwa Mushanju tuza kuba turiyo mukaiza bari ya nyencakare turi mu tuzane empira y'ekinihiro empira yo mukago ntwenda tubamanye nimwe mutumanye ubwo mukago gutwine gugumeho kandi ubwo tukubategereza omukinihiro ahitara bentu shemerera ekiro cyo nantuza kuba turgaya kandi kasheshe so abantu barohama East turi muntu wisha izobe lya nyencakare 10 ahacaye cha Rukoni playground mutakabura ntuza kuba turi tubategerize kandi nturukinga forward kujatikeyo shemere nimwe mutumanye kandi nitwe tubamanye batena nente kanimwe barisa tosire tutan ababuheje batwirente izobe ya yentishatu izobe lya mukaga tukasiba wa honorable Mwisho Francis ya 20 MP koyecengana wakatwerezente ebintu bukabona bukabirije twasinga abantu babuheje twatururampara tukakoresha file kana umanya honorable witu nawe taricirize defeat akajya mu just access ngo atire mpira Mushanju mwe atsasibwe tukagenda rampara wa honorable Julius nawe yatwerezente actually rampara tuhire yente nyinji abukatu tugire emirundi nkeshatu izobe lya nyencakare ntuza kuba turi tunga mu witu mwe nabo witu mutakanshaza mwe na mbe muri arakaro kenyine nka kandi atitinde warahama ko kandi yo warushenyi but still nugo mwanya niyo district ni yemwe so to expecting ente nyinji honestly abukati listito turi abarisa kumara yeko atajena nanyeza kubahindukira cyatenda katanga okay turizire Gideon Senyamo kubasa kutwara umurimo gwawe turebe ogu nakora ki beita mazimagara ngo ogu atwire security for a period of time kandi aharu kukuma nibigenda bita nibitwazwa bita no musheija ineka inabana nakitwaza atayombekera ine cyayihiremu then tukabasa kureba wakora unturura ekiro nizoba no mahari mu kutanemo no kushanga hati no korekero then no kushanga ino kori hangwe turebe nebizo byakwasa kuba biri mu nebyemerwa ninga tubikwemerwa byabita kwemerwa kandi boka babiri mu okubasa kugira ngo tugira utwahiga ecyatira turangisa kwasa kutumye umusinsa mutomchindi abase okukijwa kukira akikore then ubundi akagira ekiyatatya omukaye abana bashoma omukaza rebeka hoje akaje umukombeka nabwanyuma nimo muzaha church hamwe musimarahanga ahabwece cyabaravye mune cyabahire kandi mukabasa okubahaca hakiri emirimo nkejo umuntu kira kujigaya umoje nka institution yona niga office umuntu oshanga abitwa kwentweta abasikari niga bafande tokwenda kumara musya mwana umureba nkabusha kunkito ntwenda tukwereke ngo at least wo inecho kutahengaro inecho kuba notasya tosire ntutaya abantu benji abaza hoteli abo kukore kitabo kubazire kito utwino bwire umuntu namuraba wona cyangwa iyo wijojire kakondo smart nargo wa budget boutique oriya nimba nimuraba nko kunkureba ego bambe azo ikawoshanga ka office cinjire kandi hatogarike nyuma kumbuzo tabahabaza tabaza iwe barenyo so chenda to respecting abantu bakutahengaro kugira ngo batase akasento mu makaga mbabi nene byo mu rubajaho biriya byakanwa kabi atiyoza kumureba ngo kuzanazana so ntwenda kureba umurimo wo gutambura guta ukurabira umuri Gideon Senyamo twaseguje twagaruza turiyo ntambura omunshonga yo kurinda ebyo buhangwa turukurabira ombana be itabutira amashomera gita gutwinaha umuhangarije rya Uganda mbwenu tuza kwantitera akaruru hand hace ahabwa abana babaterize za poems abaterize bizano abaterize byeshongoro abatwire bintu bitarumwe na bumwe okubasa kozinga awareness
ahabukwatirine na ebyo buhangwa tubisisire twabugaruzo rubaju emistwagitema ebicara twabishusha twabishuka mwitaka twatamuza petrol station obutaka bwakuka. We are really doing bad. Ozon leyane jenda nechendera nehwaho omushana nugutera direct obuhurizo buriyo bwo butagasi bwo bwizoba butera direct butera itaka ryoma bushangamo bukoko bushemekwa nubuza omwitaka bukaturetera ibintu bitu byayera nabwo bubwita amuherwizoba ngurahanga tucenere, and when actually we have cast ourselves ngwenu ngabeni mfitero muranga ngo ogumeho oreba abana becu bari kugamba nitwa myaka yabo then nabwanyuma twase ogutse twahimbura ecyakwasa kuba cyafire nabwanyuma twase kugira ihanga errahacha hachiri nza kwa mutera karuro rebo wakora je joto kuni praya mpikanjoka ugiyakore cyafayo ababaye tebekanisa then nabwanyuma base kusingura kurigero kwa reba kuratine ekitebekanise nka TV West ahabogarraho ebyo buhangwa omagaraga. Programu mechiri sisimu kandi kwisaba Baje Boutique iwo mwana w'umishiciyo mucyara umukazi w'abantu wenda kujwara ukarebe kaja abantu bakakwecitindisa tayiraba Baje Boutique bakutuje ko programu ya sisimu ka numba numureba abashice bitabo kushoma amakora gacenciro kwa bari smart nibo bakutuje kaha abantu basokosha ngo muri Mbara yes Mbaguta Street opposite na Central Market waje no mucukuba unoza kure cyapa cyango Baje Boutique otaheyo gambe nabo bine buri kimwe cyona office wear party dresses ebitebo wakujara woriyo mutime yawe uriyo mu free uriyo mu leisure no kuri akasente kawe buchimwe cyona wachine bags nunji ngambe cindekeci zayo bajotinye no mukorogo nibaza kutebeka zabaja jwareci ocha ubwa hati nibo buciruho kandi bakozire shopping ebintu babiretsire tachirore kwaso iwo mushubuzi oine boutique yawe umundi toyine ba customer bo kujatoresire stock nunji tayira Baje Boutique uganire nabo akasente nikabasika bakukorera selection emitebe byo mukatarebya ebyakubasa kutambura Baje Boutique nabo basa no kumterrace miyeye nobundi orinka hare obundi hine ko akwenoinda akukorere delivery mutungasi miyeye ya 0702 31 43 32 ningashi noti mushanje noti ibiri ashatu nemwe anani shatu ashatu nibiri Baje Boutique za yakujweke orebeke je nko mucara kandi aho arabe domona gumena yebuza ubwo mukazi yanarwankaye Nazangu kurugankaye ito ntubatiri yatuzirwe ni just tujwara je ipsizirgayo mutekateka ngutwatunga sente kureka tutambura hambabazi Wezara sente tuzire kandata wa budget tuzayitine mchango cyaho aba People's Front for Freedom JTPFF nabakuraho akasheshaka ndebere mu kushitama headquarters zanyaho muri kugira ngo Kano Dr. Kiza Besigye in his absentia are behind bars ningasharge nyuma y'imitehimbwa ngwimwe numwikirizana kugira ngo nayija kuba naba nominated nko muntarabe naba omishoge kibina cyanyu kubasa kwesimba okugira ngo abase okutwara obwa president bwihangeri. So in so doing nsteka ngo mutire mwamana really abokwa mukwaguka hakiriye cyane ankeje kiriya he's been an active guy omushongeji ahabwecho mwana umjangu obaroho obataraho imwe numutekwa kwitiriza akabasa kuba nominated ninjangu nomba mutire mutocho munonga kandi kugira ngo mubase okumuhereza amanago njane kintu kirungi kushanga no botariho abantu nibakwesigana bamanya charity ko yabaryaha no yanaza kutambuza inshoka ziti but still nawaza kubareba ninde ba actually aryo mumba of course after point expecting kuba bari ba like abaryaha aryejo position no bwari umuchome at least kandi bamangu no bwari umuchome inshonga ni yemwe ubunde yo kuranira inshuka chuko muri Uganda so tubendeze birunzi byonka and of course ni 21 twenda ngo umuntu abe free arge nyuma y'imitehimbwa kubagumze mbazo mu mbuga z'amateka bakabasa kurafye mbereji
n'omuntu wanyakarga yakabasagumizamo akabakorera ekyo kimuri kuteekateeka ahabwokuba mwatoreka ngu amaani ago mugine. Then munywani waitu Gideon Senyomo ari omu field tumutegerize kubasa kuturetera omwe aha b'emirimo eiturukukora omu ihanga eri okweri kutwazibwa aheri kuruga aheri kuza okakitandikota obwakashara nikingana ki achievements omu myaka eringaniire yo neebe yemereire eta, and we also get inspired process kubasa okugenda tukakora emirimo egyo okubasa nitwe kugira eki twatasya omuka yitu mugitiinire mwahura mbagigamba kiriya hata koguma notina mwerugwiza nobora eki watandika and which is bad. Ntushasha nana aba music industry nanye Charity Mbarimu abokuferwa omweshongozi munywani witu Daud Mugema bena yeshongore biri kukwata muntu wa butosha kandi obazegwa mu hotel omuruguru obwabiragire kurebana na General Salim Sare Chief Coordinator wa Operation World Creation bwenshonga zo kugira ngo obundi obwiro bw'amazira rwire nebindi obundi bakabasa kumukwatiraho umuringo gumwe ningo gundi bitu tabasize kuhendera habirarire kugira ngo abone abugane General Salim Sare yahenda rugire omumagaraga omukiro ekibushesize nyomo yabazyo bwene mbera nkejo twena ntubantu expecting at any time rufuna mangu tutambura nayo okwiye okujangwa kiro mwene kakatakashire konka ntumwendeza okuhumura kurungi ebyakozireho byona ntumusimira kandi ogire cyo wakoraho kugira ngo warwo magaraga osige kirari bagumze mbaru kugambaho omuringo gumwe ninga ogondi akanzari na Rika Mchuzi Mix tunakubenye nango base kushemba nacho basa kwiruka ngo gure Rika Mchuzi Mix neretere cyo guriya cyawo cyarebekaje cyaba appetizing umuntu ya taragaza jatkanze guriya cyo guriya cyanjomuka ningasha hotel nanka ahabo kugira ngo nikarunje munonga nikabugaruza umudu buhumuraje ndenura webihimbo shoti yarye nyama wenyama shoti yarye yenkoko shoti yarye cyenyanja mbona tunakubenye ndango zawo bizandem akuba abarika bakafuteka teka hiwo mtechi okubasagarra makaga wa mutindo okubasa kuretera hotel yawe yagira ba customers binji then ukabura kubekwa saka sente nakachaka rugura Rika taragazo katunje kurga hadukeje kuri hihi nabwanyuma no isha kubano tariceraho no kora esente ezitari za burijo icyo waba otarufuteka program echirisi simu kandi nyongera kubisaba day to day supermarket kuchira mnonga branch eyo mchijungu abantu bakuja bakwinire byona ebwako eno yenda obanomuka obanamwe hona hori iwe cyo kwenda bacine okutanchira furniture ezo mutindo murungi ninge bitwakwenda mankente bitanda imeza ebibyona babine bine bintu byokosa omuchenje ekitwakwesire beddings curtains zo murembe mosquito nets tuye electronics gamba za fridge za blender za microwave tugambe kiturekechi amutindo otakabona kind of course na n'ichingu cyawe nibaza kuciteka mburi kimwe cyona cyo kwenda nibakujangu ni mabine za sako mureka kubona ne center z'abandi no basa kukwata nibaza kwa nibaguza za safe zanyu kandi bazine kujangu no mwakwa mujibicire mu runo bwakusya tugukahika sentezo turwo mu byakarebe kujangu manya center wazi biko mukavera wateko mu rutoce manya wateka ahihe ahansi yihega nabiye bintu day to day supermarket izire kuyamba oyino bujenyi obutimba bw'abagore babwine buri kimwe cyona ngambe kindekeki ebyo kurya no bakurya hantu okabura wagire njara nabaza kubateresimu baksindikire ecyo kwenda kurya airport chairs bazine hati bagire bya airport rero kashomuka yawe ningamu n'umugwawe yana babine kandi bakujangwa aba nabakorana deliveries obundo rahare nojoti niende kine kuja no muduka yanje numuza kutensa bakusindikire ebintu byawe okana basano kwa teresimu noti mushanju noti mukaga noti 2 bateresimu ogambe nabo bakwereze ebintu byo mutindo murunji kandi habeyi eri kubaska day to day supermarkets omchijungu Orutaro rukugenda misho hagati ya Iran hamwe na Israel
bariyo ndoretera abantu twaterwa umutwe kugira ngo eje basa kuba best itukurebane nukango kuna noku aho kugira ngo ubone tubasa kurara twagira third world war turebere Uganda nka government eri kutamwa amano kubasa kugira ngo abantu bayo abagire kukorera mwihanga area Iran ebase kuba rescuinga ebase kubagarraha ayitugambira so far abantu bari kwingana ananomwe abatire mwihanga area Iran bari kukorerayo government yahereze kutamotwani okubasa kubatirizaye ekabarete kabagarra. We salute our government mwe bari mnongo kugira nteka tekejo kandi nanahandi umunya-Uganda yaba valued umuringo nugo gumwe nitontu basa kugumiza mutukunzira ihanga ryita patriotism hatunko kwegumane yije tyo mpora ebyo kushtamso kanjira charite kundi ihanga ryabo manya it is not by words, it is what my government, it is by what my government is doing for me. Bwecho nyinamatsiko menji ngo abana nomwe ekibarije kwambagamba government age okubateka wekajendeka bachire kabagarro butaka deneka ninjira ngo nanonijo nanyi nabo nishebo nabana mbakugira ngo this is our government mbwenu babari mnonga okubasa kuba rescuinga ingongwe ni mbera tinkumanyo kuyamutwara nje shayona naza kubana tukako koko batire bedajika ni 30 kanareba nanganya hatukushaga ubundi byareba kushoto emwe turi mu tugendo mission na program ya sisimuka tuchikwinire binji kandi kuna nagambire shayemo kusyaha ishatu tuchiri hamwe ni Wotakarga TV West katizo mukahumuro kace. Otaferwa abataka nani nteka mazima tukore hakajenyi kace tenda kanda kajenyako katabora mamarwa Sebo buri twachora nabara banaza kohereze ko kwishatu ezira yiba bajenyi umushango bw'inkoko ezuwa y'imire nangwa muyizi reka ndete yebitoke nk'ikumi nesano yinkwa bataka mu nkwazi amakaga kanga kandi ne bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha atarubuzi atarubuzi utagira umuntu wambaye ikintu nango kumisa uniye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera ecyo tinkachikora kasha Makala ngendo Kata wirangkoko yaman. I love you sweetheart. Shobangirirwe. I love you. Eji niyo shaha yawe iyo kutera karuru rero katura nishomero erekerezayo omukuhanga w'emizano ebitebyo narebye shongoro ebikwasira kurinda ubuhangwa bwensi gumana ureba program zitu ngasimuka shahibere necweka zakasheshe shonji shamna zihangwe hamwe no mneneserezo shahi 12 zumwe baziyo teresimu okutura nishomero erikusinjireyo hona nabo no basa kuzami kutu yeitu nga X na Facebook rero tura nishomero erikusinjireyo okutera karuru nukuza kukoma orwa katano ebiro 27 ebyo kwezi kwa mukaga omwaka 2025 rero ebiro 30 ebyo kwezi kwa mukaga 2025 turanjira omutsinguzi w'empakezi Kupimanani patali panchi abalala bancha wesima ulile oh na banange mwasi bamta omene sherezote mugusubwa sho nzera busagwa munze najigenda munjira ati omene serezo representing
say I find them a call me up top. We go so sure representing I find them a show. Omunene serezo togusubu abanange. Twegiteho aha yareba hindijire ahita urugo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe kona beninde bakandika kuza kushora nkabasa ko niku ayineke mwani ni expectations zina binyi kokana amawana ekeri yo kujya mu shuri bomusheja kutina hanga netubasa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugambongereza Excuse me, sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Very good for. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tundice umuzo cyo kwangura kandi ukega no kubicira nyensi kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yigomba kushoma kintu profession cyo wabino abashomeza kunabimba rebo mushomero da smart bakaba jwaro bashomeza bitu bajware mpare ngufu na za stocking ndingwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte baraberemu kandi nubababina no bahabuzi obakubasa kuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki yegasiraki njya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindijire nebeho busande shahi naze ciro aha TV West Honga Ebyizo mu mpapura z'amakuru bikushibwaho Really top school primary and primary twine oboraro burungi abana nabariyaje environment ni nungi nitukorakora talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora n'ibindi bingi Nehinda turi muntu gendo mission program ASCMuka iwo muziro nonda ishomero bakwasa kutwara mu mwana mu primary ntukwisi agree to primary and pre-primary school kandi mu mashomero ga Kampala agari mutindo amashomero amarungi abantu bashangwa Kampala on Masaka Road Maya Naziga nibakujya leta umwana wawe yaje mu environment ya kandi abonire yakubasa kwiciramu nibajate bako class yonka bitana n'umwane bukwate n'ubwinje no burisa music dance and drama any talent yari ntibaza kujibangura n'ingashi bamuyambe agire oku HI hamu ebukwate na sports babitire mamani nabajambe ya ninunji nabariya of course bikuri binje bagiye hinjira umwana naza kurugayo tokatano ro wade na no boarding abukabona barebe kaje abashomesa babo bari mutindo library ebitabo biri mu ngambe cyenekeci abantu bagira mboze yo school fees ne baska kandi bazakurebera umwana wawe koko wakwenoinda umurebere yaba ariyo muka ne basakubatera number zese zya ha screen zitu bakujambo learn today lead tomorrow hoye umwana abashomeri izoba nyanchakare ayebe mbere koko twatwagambere turiyo mukire kempapura z'amakuru New Vision hamwe na Bukede of course to be naha twaza kureba ha New Vision mutwe ntuma yangu turiyo mu season ya Karuru
barimu bajang the woman MP we want bakoze survey barabamba kuza abanyarwanda iwe MP wawe okabe na no indara teho addressing enshonga ki imwe kabacara ebizibu mushanjireho ebizibu nibihe mwine kandi okabe no naka MP ndijarazeho abaryoha kandi akuyambe ki ebibyona bireba eby'abanyarwanda ebibagambire ebikwatirana nabebe mbezi babo abakubire nibenda babireta Iran and Israel war Museveni offers solution twabwagambireho wayitugambira bantu bacanga ku evacuating ninga shikwihayo abanyarwanda ababino bakoro kuninga bakuturayo debe Museveni byagambire president witu akinde twatina n'urutaro urumuntu gender omission students deba ibikwatina loan schemes uko wakubasa kwa apply injira eza loan schemes eza bana bamashomero eza kwazero ni muntu batakwibasa mbikwatine na nebya sente ningashi okushashura school fees babikuretera nabyo otakabifera macha another operative charged with Kagezi murder Joan Kagezi ntumwijuka aitugambira tukareba bakwataho operative umwe Nixon agasibwe watari umuchome natekateka kuba nareba ko mukoto gundo munundo mukozo kwa mushanju deba hato ndijo police wamani obakwatire omukwita ubwo wabari prosecutor wamani Joan Kagezi kandi ntumanyo bwiro byaferiremo akabana hozo umushango ogukwatina na za bomo ezabarucireho omwere Kampala reba binje bikwata shango ogwe Bride and Groom Expo nebe barimu bakugambira nindeba New Vision yabeta ombwinja shije kubizonka oro papa no basakuru tungo maduka gona geto riri hanga bana supermarket bana petrol stations right chireho yetunjire abasakure bamboze zinakushomera na nebindi binji New Vision yakuretera binji ebukwatinena na enshoma y'abana ebyebwegese ukwa kubori fan wa sports nabyo babireta debo kwakwasa kutungu nentasa yawe nko mucyara nkeka New Vision yabukuretera otakafero katureba ijo mu papuro rwabukede mnonga iwechernitwe ahabwa program ya sisimka kashonshore cyane kako gafitishwaho aba green top schools bitu twine naba day to day supermarket aho murembo rwambarra aharguto orwa Masaka Kampala weka aje motel temba ukatari chuguto nchitemberaho just within 1 minute nobano hika aha roundabout yo mchijungu ahari day to day supermarket eitirion tugamba edachi ine bintu mnonga byone byo kubasa kugura bane bijwaro bane byo munju ibintu mukiyungo bane byakayibera byomo kandi asente linganire ebkwatene byo kuriya ne byo kunywa byona babyi scholastic materials zona ziriyoko enyigize nshuke ziriyoko ibitande bahango za safe za sako ziriyoko cyangwa nangogira akabanka kabandi bakobu sente kandi ushange uriyaho bujagarire and when actually in a safe zaman nga kugira ngo n'umurono bwa kosya yote kasya umuntu yo kugezaho kugiyigura nateko kuri nkabo kuba bo baba batenderiye biri quality isumu yabo kwenda kumanya biri kogaho no tumushanje not mukaga not mukage ndijo not ibiri ushaka no batera no manya ibirukiraho ngero katire bari papura wito rwa Bukede akasheshaka Iran yesasuliza kumfoza America kubye mukata Iraq ne Israel kandi bajangu Trump alagido rutaro rukome mu bwangu amakuru gona shongejo kandi ndamba jang president Museveni avuddeyo nawa magezi kunsonga yimu so tinkwe nango shembe kumanya iki president Museveni agambira shongeji orukolese rupapuro orwa Bukede orwo ryaho haduka amaduka garukuri hihi supermarket kuri hihi na deto demba preze zine iwayo mchijungu ningo waenda kuchera izoba kandi na nowa agent wa Vision Group ariyo mucweka chitwecho ngasho mucweka cyanyu base kumanya what happens. President Museveni asubiza kubiruma abantu mu Kampala mu Buganda. Yes,
tujeta Buganda ku Museveni biryaha tinkwenda ngo base kuferwa ingasho Museveni ku Buganda so yatulaze okusubiza kwebye biri mu abantu mu Buganda bye biriwa ate agenda bikola atya enzitano y'ebyobufuzi barazaba be bagalo bachikirira mu parliament ndamyano wanje nabakuba ari president icyo kandi kiha kandi abwe abantu no bakwenda ngo abenwe yagarakayo UNBS elected aba company ntono etipia so ka company kachekaringanira kachirenu kachajura kachenu katambura aharengorwo wanwe tipia akwegamba UNBS chekule de kunsongeyo yenyine tosubwa urupapula rwa feruno urwabukede enchaya rero then was a commissioner wa URA anamba janto wachi emisono ja URA jisinga mu Kampala abenji imisomo ya URA eminji nebere Kampala berwaha they are answering you then to the bride and groom expo just 2 days left kutandikana nebiro na mshanjo kusibira na mwenda sakwa twine bride and groom expo kandi byo bikwatena na events bikwatena by'abagore nemikoro nkeje yo kuhinjirana na no kushwera na no kutask giveaways and weddings bitu neje kuberi uma neje kuberi uma kwenda ngo base kuferwa izoberyo interest is just 10k akatwara kuchumari kanye komando anda toka tonda chakabara so kwenda kumanya ebikuchiraho ronda orupapura rwito rwa bukede ndusha kwanda kushoborera byona ebyo kwenda kumanya aha bride and groom expo ebikwatene by'emzano nabyo biri muri binji kabenta kwenda ngumwenuze ku kumarakire kona hakuba nyowe time yanje yahwayo adakikana na mukaga ezarenga musha kubanza nikwenda kusiya honje papura orwa bukede ndikwendeza basa kumanya ebivuga mfaga bishirisi simka shahe mokse shayishetu nko kuna nabagambire kandi tukwinire binji twantukurozaho abice bijo mu papura z'amakuru ni vision hamwe na bukede bije nko kutwagamba no basa kubiyetunjira mu maduka gona gakwirire hihi Pereza chira street muno takasigare nyuma y'amakuru tunga empapurezi ushome urebe bisya ebijambo koko bwahati nindebe shaha zagenda kati zo mukabumuro kace tuzakwanza kandi tuzakwatse jenye batakushana tuzakwantu tubanjura hamwe na nechi bari muno bazagamba umutakagati West Ebyizo mu papura z'amakuru byabambe kushibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oboraro burungi abana nabariyaje environment ninungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi binji one of the risks ninga obutezo okuteka akatambi ko kufa kitararire number 1 ni wawinemu ekirwire no mu papa kitararire bajya kukaka ngaturagirata aturarwaraye yes so number 1 n'abantu bine chronic diseases kunkuzigamba twazigambiriho nimba ni mayisa shukari pressure muntu w'umutima muntu w'ensugu muntu wa sickle cell muntu wa cancer izo na chronic diseases so kuba ine chronic diseases no tambura nayo toine shonga barango buriri then
ngo tuba tumwinaho mu rukiko ngo ngatura na pressure ngo tuba tumwinaho mu rukiko ngo kandi bakaba bamukwasira mu mutima abira ari gushopinga Kampala ngo nga atura na rwareki yes so kuko boyine ubwiro butakukira njimaza ngo yakatezwa ka sudden death either ufa ku rugamba rwawe ugukoza buri zoba because abantu abinja bini chronic diseases nibo bari yambazwa every day ninga ushanga umaze gugwa kutwara uhatwara ku burwire bwo butakukira kaza kunkugira nti chronic diseases timkwegwa kugamba kindi twita ngo cardiovascular diseases ubwo no burwire ubw'imisi no mutima koko waliya kwa muri cardiovascular ibi bigambo bigumire bitukushaka kuzana zanzo mu iwaro muri bamanyisa uburyo bw'umutima na n'imisi uburyo bw'umutima na n'imisi nimwe harimo ukurwara umutima gwenka kushanga ibintu umutima ninga kushanga ibintu burwiro bw'imisi nka pressure ninga ebishaju ninga clots zishagamo kwetuguta ukazomisi so tujyango abantu bana umuri 10 so kuko n'abantu 10 abafakitararire bana ne babayitwa ikizibe cy'ikwatirije n'umutima na n'imisi ningi cyota mu cardiovascular disease ebindi byona kuroti byona byija bibagana mukaga cyama insangu ubugwiro bw'emisina n'umutima nibutwara icweka kinji cy'abantu abakufa kitararire nishibashanga binabyo n'abantu badene mukaga babiretera bari abandi cyangwa abandi bintu kamwe n'icweka tubiti yes kandi nabwena n'ubwiro bwinji katugire ngo waterwe kindi nabwo cykubaza ituma wafa speed n'umutima kureka ko icyo muri cardiac arrest yes yaho ine na pneumonia no isya kubinongera umutima ka stopping then you stop there so bwiro bwine ngubaguri umutima yego so cardiovascular problems ninga ubwiro bw'emisine imitima so tuine pressure tuine mukurwara umutima kwenka tukabaje ngo umuntu ugumva ine kurota mutima ebishaje ha mutima ngo bishaje bikigazo musi yes umutima gwo gwenka gwine misi ekuguhereza ishagamo so mbanta binji biguja muguza n'ebishaje wiga then ujobaho just in case much kukanga then afera cyo ate cheka chona cyo mutima nkakimwe cya kabiri kibura kubona ki ishagamo cyaba katofu ngo utakisindika shagamo gubirugo nagwaho utakurugaho sudden death habu y'abatunga imanazari utucumanya shiwe muri mukazi no mugambira kubi ebyo nebinte bitwire mu abantu bishasha ndayorega ngo umuntu konka twiba yamwisize stress ngo yahikirenga ati baba ni wabanza so tunaona na akanda kanzani mwana mu ntarugaho ndakagambire abantu abino mutima umanya charity tunekize cyangwa mbashije isamane kicije yes erectile dysfunction I think anajigamye waha ushanga network utakushija utakwemera so abantu abindi bahungira mu drug shops kugira ubujuma bwa Viagra yes akinyira mu kigambira TV abantu abakuru abatutinga lebero wakanukire abantu abakuru wano mango legize myaka 80 utajikwata koresa tutoyine noza kujemanyiza tokurugaho kwenda kwanjira umuhereza umbyemizano utaferwa program yakadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda o kwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda binchi nibambuza ebibuzo okushaba no kuhimbisa nicyo twebembeza burikire ubu turi kusima ruhanga aho icyonco cy'amagara agatwire buri
Sunday shashatu z'akasheshe aha program yandi ya Musimanta nituba twinira abahereza ba Mukama abari kwiza umuyo wawe n'ikigambo cya Mukama hamwe nabo abari kubana batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo Otaferwa abataka nani ntekateka mazima tukore hakajenyi kake katari kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abajenyi umushango gwe nkoko ezuwa nibire nangwa muzi reka ndeteye bitoke nk'ikumi n'esano yinwa bataka mu nkwata amakaga kanga kandi nenye nomangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tingakikora gasha kirakuyatenda amakaga ngendoranda love you, sweetheart. Shobangiriwe, I love you. Otaferwa. Hello, my beautiful people. Agani, this is your girl, the beautiful one, Lala the Vibe with. GK, the one country home program. Monday to Friday, rock ones up Katan. Shaham Shanjune Chweka Mpaka. Shaham Mwenda Somwe Hangwe. Yes, I hope one Shaka Shangra Korkwenda. Tukakakuterera Ntuturu Tono Ninga Shichi. Live. Aha TV. Can't kakwira hona na vibe. Yes. Hey. We love you so much. Stay tuned to Bakunda. Bye bye. twegiteho aha programu yareba hindujire ahita urugo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza ibiroto byawe siko nabenire bantu kandi tegatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zina binyine mukanamba wana ekeri yo kujya ngo ushwe musheja okutina rahanga nitubantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda ituntu twatugamba rungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yayoruga. Yakutero. Very good for. yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kuruno ugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no igomba kushoma kintu profession cye wabinoko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira aha binte barabiremo kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga.
shemeza amagara uri kurabira aha porogaramu rinda umubiri buri wa mukaga shahe mwiza kasheshe aha TV West. Okwa mukagoko nitwisha kubona tushaguze chiro echa World Environmental Day ahabo kugira ngo TV West etwire na inageza programs zo kurinda by'ubuhangwa ebiro 30 byo kweza kwa mukaga nitwisha kubona turangirira umusingizi w'impaka z'amashomero agarabega kuzireje omukuhangahanga w'ibyishongoro narishe bitebyo ebikwasira kurinda by'ubuhangwa ishomero rasinje ebirabona byinshi bonishiwe urinzireje reka twatanise omukurinde by'ubuhangwa byitu ahabwanyensi yakubanonje bishagiciro aba beige abaruguza no kugura amataka muka Generation Development Group abari kurinde by'ubuhangwa bwensi hamwe na Mizabibu Gardens abino buhereza burunji ubwa hotel hamwe n'umwanya gukorera mu mikoro. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. My name is Farida Nassas. I'm a client relations officer with NIRA. We will be taking part in New Vision Group's Bride and Groom Expo. So this year specifically, Ugandans know IDs have expired and we've started the exercise of renewing national IDs. So at Bride and Groom, NIRA is coming with all the services, but most especially want to appeal to Ugandans who have never registered to get a national ID in, and those whose IDs have expired, those whose IDs are about to expire, those whose IDs are lost, to come and renew them. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Emipira radio siabe mipira aichuga mansakwa tune mipira manu mnonga nabe na mukaga turuhama East haruko ni playground tuzane na timu ya Honorable Advan Mbabazi averna munana byokwezoku tuzwara nena ba St Bridget Girls High School aishomero kashenyi omurinya mitanga bebe mbirwe presidential advisor abya environment Ignatius Bihanga otaferwe mpireji obwe Premier League off ito radio store on bishagikirwe Nyakezo People's Circle Katatumba Academy Solar Today Herbal Life Uganda Golden Choice Parts Uganda Limited Wendi Mobile na Pepsi. iwe wagumanitwe abwa program eje ya sisimuka kandi dakikarinda zaba ibirusonkeza igo mushayiti ya kabiri kandi nko twatwakuraganise okutwina abajenyi nambwenu batushikire okuruga muntu yera high school eje imwongeraho kitunga bwe nabo baryaha binentanda mpango eyibatukomera kandi yindi kwenda ngo umuntu atakabasa kugurikeza ngoma hihi tujihurikirize abo kubaneja ku benefitinga nyowe naniwe ahabwa okuteka tetera na nokutufaho nk'abantu abari kumanye biri kugwa omagara gate mbwena nkirize mbanze n'abakira aba base okweyanjura nabwanyuma turebe ecatureta nico kiya bateka tetera ki eco baturetera ngani nja futanira haya extreme asebo nakwakira kanisha bangu oyanjora bari kutureba niye nakira nyabo amazina ganje baranyeta Kirabo Edgar vice chairperson Monterey High School Medical Camp 2025 babale nyabo haza medical camp chimayisa gufite jeje amatu abo kuba ebine byamagara gate sebo nanisha bangu ni watu yanjora amazina ndumuzahura yoram kandi ninye head teacher wa Montira High School Kitunga nashemerwa ko mu studio za TV West kandi nindamusiyaho abakutureba tumurire kurungi
amina ishomero ritasofa tamu negendeta aza tamuteyine shonga turiyo ntushomesa kandi ibintu byine shonga amare bwire bukwingana ci muntu yera nka head teacher nka head teacher igineta mu ya kabiri konka nkantwireyo nkazayo nko mweji nashomerayo emyaka mukaga nazayo nko mushomesa nashomesa emyaka 10 nargayo nija nagarukayo nka deputy head teacher nakorayo imyaka mukaga nargayo nagarukayo nka head teacher ngarukireyo umwaka ugo. That's very interesting. Yeah. Echo ntumanyisa no bamanya omondana na hero. Imbetegereza kurungi. Narishangwa nka hishomero ryitweri tukabona tukazacatureka. Aha, ishomereri ri omuntunga mu district kandi omutawo hi ne town iba kweta Rwashamire kilometers nk'ibiri kurgo mu town ya Rwashamire aruguto rwatora rwungiri. Okay. Yeah. Enrollment so far yemerireta. Enrollment tuina abana 12 Yes. Ya kandi ntekateka ngo ntuza kwengera okubona abandi bana be. Nabojo nabishiki o itizo. Nabojo bonka. Oh. Nabojo bonka. Okay. Yeah. Omwami Kirabo Edgar. Ombugambo byawo nahura mu medical camp. Ko gamba medical camp oba no manyisa ki dere tubane tukaja hacatureta. Medical camp na ne ndasa kucheta nko kujanjaba abagwire abiningwire abinubugwire butarashwana different ubugwire butari bumwe na bumwe kandi okujanjaba oku niturarika nitweta kujanjaba no kwabusha kuri sponsored by OBs abarabire umuri kitunga bashomo bushaho edita inclusive. Yes. hamwe n'aba partners ari tubase kwatanisa nabo bakatuheme bazinka Southern Ankole nka TV West our partners Inspire Africa and Coffee tungamo Stanbic Bank tungamo then Victoria Hospital eri Kampala. So tureta abantu okwija ebiri 11 ni 12 byo kwa mushanju ubwo akatano gwa mukaga it is a 2-day medical camp. Okay, mwenu kitebekanisiye hansi y'ishomero ya muntu yera high school ninga muntu yera nayo na partner omurgechi. Eki kikija tukashita nko mwako gwahwire twasitabire nkaba OB twagira ngo nitubasa tuta oku how can we give back aha tukurize hakatukora ekituri so twareba what we could do no kubasa ku take on medical camp tukekunganya those who have gone in the medical field hamwe n'abandi abaryo mu bindi tukakunganya imibazi tukija tukajanjaba abakajara ntungamo konka amakuru marungi no kugira ngo last year people came as far as Kiruhura tukatangara people are very many abantu bakakanya munonga so last time it was a 1-day event twasitamira mu evaluation twagira ngo reka tukikore ibiro bibiri twase kujanja you were overwhelmed by numbers nonga tukakinga gashayitanuze cyane. So sponsors abahango no OBs ba Montiera High School. Oh, we thank you very much. Mbona tukabente natwetegereze. Nikija kuba kiryo mu ishomero munda or it will be outside but under Montiera. Nikiba kiryo mu ishomero. The triaging area ayi tukubakirira ni bataho mu gate twatiremo amatenti and classes. Classes those ones are different clinics for these different departments. So kuba kwija babakira kujya ibyo gwire bakwereka oraze kuza ukashangayo abashaho then bakakujanja bakakuha n'imibazi bakashoka taha. Okay, atkanga choka che owa head teacher ni activities ichi is twakubasa kongera ku expectinga ahizobe ryo erye biri 11 na 12
ombukwate yes it's a medical camp konka nkabe ni nyenda no hawe nyina sheme kuba neija kanaija kushanga activities ki ezakubasa kwa zetorire ejo camp oyiro kuragururwa konka bwo muhendo gw'abantu abo twe expectinga tukuza kugira activities nyingi ikihango munonga no kuragurira abantu abo abo kwa no kutubagambira no kutaheberango no kugira ngo abantu bije batakakoma kugira ngo batabana babo mu ishomero bashashura fizi rero bagarukiraho mwene nk'ishomero na nabeja barabiremo abo tweta old boys no bagiye mu mwenu reka community eje yatushepingire tugarukeyo nayo tugihereze mwene kihango munonga no kuragurira abantu abo burwire butakushana taro activities nyingi nkuko mwarimu yagamba abantu nibabari bingi mwene twakta activities ezindi nyingi nizibasa kuteganisa okuragurwa kw'abantu nore yagambira ngo tukinga go musha 5 zico omukuragurromu twinemu ekitwakubasa kweta nko kugira uti specifically twenda kwataha na naha utakashangana nyine obundi wiro mushwija nanye nkija kandi kashanga obundi campaign obundi this time around ebyo mushwije tabe kwataho mbwenu what should we expect abine kwija nibo barbaye arho okushanga no shasha ukazaho ukashaba ukuyambibwa nkomushaho akagambira ukambuze cyo ukukura no shasha ejo yitweta nka medical consultation twine okuyawishagama ubundi bakareba uko rwire twazo marabu mbwe twine ho counseling services abinenda banakindi babasa ku twine ho scan ultrasound scan prostate cancer screening cervical breast cancer abashukari oberya higuro berya hansi abamino abamisho so ntubeta mwena mwije musheho abashaho bitu baruho kandi abinja abashaho butuyine nabarabiro mwishomereryo kandi nabagenzi babo abo bakora nabo nibija kuba baruho kuyamba umukuragurira abantu abo. Okay, thank you very much our dear head teacher. Ndukugaruka owa Edgar vice chairperson ahabwa medical campaign kabenye nagwendire kututangaza nituba twine kwija shaha zingahi ntwija kuba ntu behaving tuta inside the environment then nabwanyuma tumanye nkuturahikeyo umwanya nuguza kuba nugutwakira webale nyabo turateka we are expected kuba turatandika because aba OBs n'abandi bashaho they shall barakwija ogwakana 210 then tuboneza umwanya tutebekanise we set kugira ngo shaha 2 zakasheshi akanyenca kare ogwakatano 211 tutanikiro okwakira abantu kurwo mu shonda zona ezitogwire nk'ishomero we call it triaging. Yes. Baze in different clinics kurugira okubarashasha tubakoreho camp ne yabusha. So ekibaretaga no kwehangana bakayika ha mwanya muno umubye amanga this ebedicha yagamba shane cyataga ngo yavusa mu minor surgeries. Gasaka musijon cones ibintu kebyo minor surgeries zitakwetenga kwe bintu bigumangine ukitanda nebindi kandi hijo bugwiro bugumangine yavo sorry faro akwa turakora na gwashamire Health Center for so any complicated cases turazohereza ahigwa rero the ambulance nizibazi ryaho yego ibyo nyabo numza ko bamwine numjeta outpatient ningana reception ninza ko ni directed inta kuza nkushemeye kuba ninza ko kwika ha gate uratanka no kweyandikisa bamanye urinanka urarugankahe bama bakuha katebe so kuba kwa katebe bagira ngo abakushasha bati nabati naro kwata bati ko vitals blood pressure what temperature pulse rate bamara ugambe cyo rashasha byo gutora uje ngunyonyi ne sukari ni nakucheza sukari bagiye gutora yensi goza rashasha tora hariya nenda kusamura za room number this
mbako mbashobororwa Yeah. kuko nta kwara baremba ba direct Sure. now back to my head teacher hateri shomero rutwireho ryamara emyaka mingi nahuroko rushomiremwo karukora mune hatore head teacher ekikumanyisa ngu at least akasente tukarundina mbwenu tubahira abana bitkumarana na Keire mbwenu sebo head teacher ito twije nko kuturi in case of anything kachamushana twije kashanga mbwenu kwani mbasa kuba kumaraho izoba ryona ninga ngaruke ndarabo ko narayitize 2-day kind of medical camp konka mwenu ko kuza kuzomwirwariro ubwiro bwingi niyo nogenda hino ko yehembere yes yehembera akashera ninga ko kunywa konka ecyango munonga itwe no kubaha ubuhereza ubukoragururwa kandi niho bundi nko murwire noje ugizira ko wayehemba nko twizi konka nito twizo bundi tuba twineho ubona twizi konka ecyo kurya aho niho hino ko kwija oyitebekanise kandi ibyo kurya niba biriyo mwahihi nubona akasente kake nugura ko kurya no karya in case wayenda kugura wayenda ngweno not necessarily commentanda we ekikuru nakasente omushaho no ko ina kasente omushaho okay twine aba Montiyela High School kitunga kandi barya hanshonga ya medical camp ubwo no murondo gwa kabiri bari kugitebekanisa ba OBs ba Montiyela bakatekateka ahishomero ryabo n'abantu bakwatireho nabwo cyo niyeshonga bwente bareta eji medical camp okuyabona nishaba umwami Edgar ugaruko tutebekanise otworekene ryari abarayimba baturagurana bahi njija kumaro bwire buri kwingana ki twije shaha zingahi when you make a summary ahabwe ibintu byo kubuza kutambara we barenyabo ugundo murundi itwe aba Montiyela High School ka OBs nikitera ehururu nitweta abantu bona abatwetogwire muri Kajara Ntungamo n'ebicweka ebiri hihi abarabasa kutufikaho ebiro 11 n'ebiro 12 byo kwa Mushanju kutandikana na shaha ibiri zo gwa katano we intend ku closinga shaha Mushanju zo gwa katano assuming turatekateka ngo abagwire bona turakwa twajeje twabakozireho abarajanjaba nitwe ba OB ba Kitunga twatanise na other medical personnels aba ahamirimo where we work amwe na other government workers itojo under DHO district health officer wantungamo nibatwabagwire ekanisa diocese na ene twonje nibatwaba abashaho ne kanisa ne twongera abashaho nitwe abashomire mu Montiyela in different medical fields tuba turiho to give in our best pay back to the community abwa binji ebibonire ebatukolire namwe mutoroka mukarya mineke yabo batabakwate okay amashomero gabojo you know what it means I know ita TV West ntwisha twizera mukahitira kugendera kwendera nimbanyisana bahya bandi aba bakwatira haba outside medical partners bitu turabasima munonga turatandikana ni imwe aba TV West abatwa umugishobo TV West abe kanisa Southern Ankole diocese abo mwani gwa Shamire Inspire Africa Group ebintu go mwami Nelson wizoso wa OB abaturetire coffee marathon exactly we had partnered with them ka medical camp then Stanbic Bank Ntungamo manager wabo ni OB witu Mr. Samson Yego Kamukama yes Kamukama hamwe n'aba Victoria Hospital who are also headed by our OB n'abandi South Ankole Diocese Uganda Joint Medical Stores Uganda Joint Medical Stores bakatuhimi baza actually mingi munonga yego mingi munonga Bishop Nathan ayimbisebwe twakwakoraho
mwe bari mnonga abantu mugumiza mutereze ibintu nkebi bani njangwe guza kuba uriyo mugisha awadi ya head teacher umbangambo kabiri bishatu utsamarayize injire aha ishomero ryitu muntu yera high school siga wargamba hotendere mwe no muntu yera high school kitunga nyirangu ni wanorumanya no bure uri umushyo wabe utakubasa kushomerayo ni shomero rahango munonga kandi rurungi iryatandikire rukumurwenda nkaga n'etano cyo rikaba commission ndebero bishatu byo kwa mushanju rukumurwenda nkaga n'etano omukwa mushanju omu tuza kuba twasiye myaka nkaga ishomero ryo ruru kandi rishohoreza abantu bingi munonga bekitinisa bakora ibintu bingi mu ihango omu former chief justice Batka Turebe ni OB witu principal judge former Yorokamba Mwine ni OB witu Mugisha Muntu and many others. We have even abanda bari muri Rwanda Captain Ketare abona na OBs bitu so nishomero rishohoreza abantu bingi nangwa ni mwaha TV West mwine umwami Dickson barya habwe nawe no OB witu wamani so myaka mukaga yona mbwenu nishomero ry'amani kandi ntushaba abantu muhereza abana batungo buhereza ubw'amani we bari mnonga bishi OB no kora kiko tatara ndi biojet cha yes kandi ndi no mushaho uryo mu mwaka gwa kana yego mbwenu field y'umwareta no gijura muje naje munonge imbendeze bironje byonka amina webare iwa waguma nitwe ahabwa gashonshore cyaka kabagenyi bita barundi okurga muntu yera high school kitunga umuritungamo kandi medical campage dakakusiga muri yoko mu rwire ndwara zitari zimwe na zimwe ubundi akasente katwireka babirire kizubu this time around these people have thought about you nabwo cyo mugende mwakiro buhereza tuyehorwe kwaso these are patriots abanyayuganda barukundi hangari yawe n'abantu babo twaza kurugaha nsakwa tugarukana n'abanywana bitu abari kurwanira ebyo buhangwa amashomero bwita gatwerize poems agatire byeshongora agatire mizano twazagaboreka then nabwanyuma obora hura yakukwataho iyo rahura ryagambe bwana teka kurura noja kwano stera kasimu no batera karono jot guys otabishomero rito nariti bakoraje nahabwecho nimbendeza karuru kanje na no kusingura ahabwe ebihembo ebitutireho ahabwe bukwatena no kurinda ibyo buhangwa twarugaha tubendeza okutegereza echo mutargaho From the surrounding vegetation, we get food, herbal medicine for our living. Yes, let the conservation and the protection of our environment be everyone's obligation. Also for us, conserving our surroundings for our life protection, wild animals in physical features like forests and mountains. And promoting tourism, elevating our country's income. See, roads and water bodies around us. Wow, this will be done to conserve our environment. Conservation of our environment. Why? Cutting down trees for Jacobani, poor waste management, pollution, causing climate change. But then, vegetation provides us with oxygen. Could anyone live without oxygen? No. Let us plant, protect and conserve forests, trees in our compounds for a tranquil environment we deserve to live in. Oh yeah. Let men and women, young and old, be careful and responsible for our environment. Yes, it's me and you. Rise and join our hands to conserve the environment for a future generation. For a future generation. Esos días
Country of the blind. Oh, Uganda, the pearl of Africa, the land of rivers, lakes, forests and mountains, a paradise to the east, like glowworms, every foreigner is drawn to it. The pain that cuts like bread, Mother Nature bleeds, an agony that crushes down the soul, but people are blind to her skies. The world has turned against nature, vultures roam where beasts played. Humanity, the nature calls upon you. Say no to life destruction. Ugandans, what happened to our motherland? The country we felt pride. The country that everyone wished to explore just because of its beauty that was precious in everyone's sight. Brothers, sisters, the entire nation, let's rise to fight for life, not its demise. The future of our motherland, Uganda, is in your hands, for God and my country. Take my people with me. Together we are going to a brand new home. Knock, knock. Who's there? Eve. Adam and Eve, see the leaves. What happens when you leave? It's too dim. Too down. Too strict. She's trapped. You've painted her with emptiness. Darkness as you've left her inside. Madness as you cut down. Strip down. And wash down her crown. Deep down. Steve, do you not feel remorse? Have you no recourse to the one who gave you your life so because? Oh, sweet, simple, silent Steve, simply mention your intention. It started like some sort of innovation, you know, a clever creation in which I could use the available to avail the unavailable. But alas, your sharp cutlass, you've done more than just grass. Masters of forest gone, the certification was born. The oneness of the waters by the plastic filth was torn. The free, fresh, fair, frail air now. Oh. Why should we be puppets in the void? Tick, tock, tick, tock. The clock at the back. The time is ticking. A perfect tomorrow is taking our first play right before our eyes. Why are we so lazy to fight? Take a step into your future. How would you like a world without trees in its future? No, that would be torture. A world without water in its posture? I can't imagine that temperature. A world in which every creature is left to bend, mend, and tend, only to the pieces of peace that now lie powder.
kaza amagara uri kurabira aha porogaramu rinda umubiri mubi wa mukaga shahemwe z'akashishi aha TV West. Eji niyo shaha yawe iyo kutera karuru rero katura nishomero erekerezayo omukuhanga w'emizano ebitebyo narebye shongoro ebikwasira kurinda ubuhangwa bwensi gumana ureba program zitu nkasimuka shahibe necweka zakasheshe omushonji shamana zihangwe hamwe no muneneserezo shahi 12 zumwe baziyo teresimu orukutura nishomero erikusinjireyo hona nabwo no basa kuzami kutu yeitu nka X na Facebook rero tura nishomero erikusinjireyo okutera karuru nukuza kukoma orwa katano ebiro 27 ebyokwezi kwa mukaga omwaka 2025 rero ebiro 30 ebyokwezi kwa mukaga 2025 turangirira omutsinguzi w'empakezi. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebiko Nambara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback, instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, building a lifetime together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 350 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. They are bossed up like never before with new buddies and your returning faves. From first class to all things shade. I hate fake people. Are you stupid? Last season was closed. I would rather travel with a tripod than travel with my retirement plan. This one's cunning. I am husband. Kampala Cream new season starts Sunday 1 June at 8 p.m. on Pile Magic Prime. Stay connected to DSTV channel 148 and GoTV channel 303. I want to go and mbuto zoranizorekera kwa Kampala. I've got Medrotex Americana live in Kampala. Kazara boy. The Shani event, our new club obligato, Bomba Road, our Sungi and Norvik Hospital, Octamum VIP Limit, World Tepim, Can't Platinum Temple, Million and Mayonka, Okra booking Zrokman Sharaho, Drum Sanzumani Satu, and then we come to Kaganamina, Shatuba TV West, St. Lawrence University, Aquafina, Inspire Africa Group, Night Breweries Limited, Tim Bakery, Starbucks, BBC Events, Shami Products, Manzi Woods, SMP Tours, Wonders Beauty Products, Simbrembaras Kwesanja Obligato. Kanukama Nenebo Kaku Star Times. The FIFA Club World Cup 2025 is here. Live on Star Times. From the 15th of June to the 14th of July, 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundown, and many more will take place in the USA. Watch
Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our own Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June, subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on Star Times Makura Chika. Go Star Times. Buliomo Munene. On program ya Sisimka uchine Jemima Yebare hamwe na Sister Charity kandi uko kutuba twagambire hati turyo mukire akumara bene mutera karuru tukuterera amashomero gitu agahanga hangire byeshongoro nemizano na poems obo tukwerekera ebyo kurinda ebyo buhangwa twosere tubugambaho konkito hamwe abantu abakuru no shambwe no kucenjinga kigumire twajaka tuje no mbana bitu abamashomero ubundi kubaraja jarenjiri bakamanya ho kutandikira ni abantu bakuru ubundi tukagira ekitwayigamo amashomero bwa hati agaruka hayana harimo Kigaragara Vocational School, harimo Korongo Seed School, harimo Nombe Secondary School, Immaculate Heart School, hamwe na Biguri Secondary School. Nozako notera simuzitu notibiri noti icenda anana mwenda ojo tunyaka hururu kanje nikahereza iri shomero ubundi ukorebere ombizano yabo wareba ngunobo bakozireje egambani tojeshaha Kigaragara yakweba na Kigaragara nabanjigambira actually nabazagamba Kigaragara Vocational School, Korongo Seed School, Nombe Secondary School, Immaculate Heart School, hamwe na Biguri Secondary School. Campaign mune chigendo misho esomiyiteri ya screen yawe noti mwenda noti ina mwenda ntukushaba bambi basafuterera abantu aba ingashama shomiraga ningashaba naba akaruru okongera okutwereka ngo ibintu babuhurire wabicenga byakukwataho kandi no bahagera kandi ogaruko hagira ishomereri okugira ngo yatire mu amanago rabase kusingura ebyo bihembo ebitutereho okubasa kongera kuinspiringa abana aba okubasa gumiza mbarwanira ebyo buhangwa munywano wanje Kanyama okorgo muri Kiruhura shere webare okubari aha TV West bena mashomero nugago ngo kujemima yagagamba kanyi namaskongo ni waborho noreba mbona turinzire sumi yawe dakikeji otere ojo tkonka bariyare ahura bankwatanjoka Hello. Kigaragara batapoyemu Korongo abatece shongoro Nombe batapoyemu Immaculate Heart batereza omuzano ogwaguru muno kweshongora. Hello. Twakwachira hello. Ogisireho na Biguri Secondary School nabo abata echeshongoro turi ahakurwanira ebyo bahangwa tutegerize sumu yawe tuina ba Swift Initiatives Limited abantu bakore myoreko mu ihanga ryo ndi ya Uganda mahango nambwenu hatu bari mu cyayi kaceka ukutandikane birabira na mukaga abira na mushanju okwezo kwa mukaga mpake biro mushanju okwezi okwa mushanju begito hor kopore namba zaba aha screen. Hello. Twakwakira urirota amazina neyiwaterra na nabo kuterra karuru. Ndire kurungi. Amina. Ogunabari sar karungu bwenju. Otyo. Kanda Sacred Heart. Aba Sacred Heart. Aba Sacred Heart? Yes.
Oh, abo tubine mu karuru dia. Mwenu. Okay, I'm sorry. Katkaeleza abantu the secondary school. Kare dia. Karushinge. In Immaculate Heart, we don't have Sacred Heart. Gomiza munoreba je no ija kuba no yongera okutushoborera iyo wakura yakwata mutuma beitu akarunu kwe kahindira katyo nombe. Hello. Hello. Twakwakira amazina eyiwaterra na nabo rukuterra karuru. Hello. Bantu mukora tuteresimu oruge ya TV ningo chendeze volume tubase kuri zingana. Hello. Sebo turirejesha niwe sebo. Turiyo. Akaruru ni wakwetu hawaterra nkai akaruru no katerisho merochi. Nubanyeta ari nama Francis kirushenye bombire. Akaruru na katera no secondary school. Okay, we bari mnonga. Niwe no wasa kutera simzitu no TV no teach enda nana mwenda tugambire no gankahi uryoha waterisho merochi. Hello. Rirota. Ndireje sebo rirota. Amazina na iwatera. Amazina ndi Alex Bafika zina tero muri banda. Akaroni ngatera biguri express. Okay, we bari mnonga sebo. Yes, campaign chirimune jendo mission twenda kurinde byobuhangwa tushomero mu mashomero gitu obundi nabo bakatuyamba omukujanjaza ejenjiri. Hello. Hello. Wala wali ka volume ya TV set ya automatically manyo bitekwa kukontana so twakura. Hello. Hello nyabo. Hello. 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 Chendeza volume ya TV yawe nyabo tubase kuri zingana je. Muremta. Turireje nyabo rirota. Ndayeze. Amazina na iwatera. Mukandana na tero muri mbaza. Akaruru na kateda kigaragara vocational secondary school. Kare we bari mnonga nyabo. We bari no kuba TV West program ekirisimuka amashomero ni naga kigaragara vocational school Kikorongo Seed School Nombe Secondary School Immaculate Heart hamwe na Biguri Secondary School tuteresimu otugambire yobundo wakukora. Hello. Turi aho sebo rirota. Yashano. Amazina na iwatera. Amazina nibya mukara kuruga utazi mukatara bogani ndindira. Nakaruru ka wakahereza ishomero riha. Nakatendo ya kigaragara secondary school. Kare we bari mununga sebo. Ahita uraze kwendera campaign abantu baza kwa bamanyire okurinde byobuhangwa. Bagire cyo bahindura amaboko ba. Ahita umuntu zatangushi. Tuzahoshanga be. Hello. Hello sebo rirota. Ni wakwetu hawatera nkai. Atera banyeta tusame Ismaili from Kamwenge. Mazimanyona ni njira ntubiguri. Netinga. Kare we bari mnonga sebo. Wanaja muntu bantukoraje. Rahanga tuchenere. Nanka season tuzakira inko kuzabire ziri. Njire ka bantu tsisire mnonga obushamba nubukanyire. Hello. Hello. Nyabo rirota. Yes. Nubakwetu hawatera nkai. Manyeta dako tufoze na tero kunga uwezo. Akaruru kawe no kateroha. Akaruru kasera ndonde secondary school. Kare we bari mnonga nyabo. Umunyadini manya bebyo butejeje babira bo kwita abantu ngwe no rahangariyo na panishinga byo mona panishingo ko konge general. Hello sebo rirota. Banyeta ndire nyabo rirota. Ndiao. Amazina ni banyeta mu gitone na teri izaka karuru cya teri matri. Okay, Immaculate Heart.
ebintu bitatu byasisire twateme bisharra twabishusha twabimaraho twateme emiti twatahirira ahashemeye kuba ntihasigaraho twahendera tukungire hello turireje orirota amazina gawe nayo watera Michael Tati we bari munonga sebo turiyo mu campaign yo kurinda ebyo buhangwa twenda bishara tubitahirire twayombeka tuyamo mushenyi bitu twenda tubugarizeho hello sebo rirota ndirede mwe bari buhereza ewe bari kusima amazina nayo watera amazina ntashoje kurusi natera kuruganya mu mwuka notera ba hakaruru akaroni gatera ba Immaculate Heart kare we bari munonga sebo kare nyawo okay returning officer tuchine yo bundu ozinde shahaninga mucho wanje no ndakuba nyawo koresa ibya muheru ndazabana ni 5 ze mushayiti ya kabiri inteka tangu tushime kwantu komaha konka tureke kwekwasa iwe uri ariki wanji sebo twakwakira urirota kashato wotira yo harena na TV set yawe volume nzikubisha tuzibina to shange takubasa kuruzana konka twantwenda karuru kawo twatagwenda kucinzirana hello orirota sebo ndiaho amazina nayo watera mazina ari kinini gumu buchota unkanso akaruka ndi minkatano mbe secondary school kare we bari munonga sebo bantu mwentureba idacika zagenda mukantisima buri mwe no wabasa kustera sibzitu campaign cyo mune guza mu misho mundu kwa potafu no mugisha hati nabasa no tugitizina hello tumturije hello mwe bari kureba okay kigaragara aba bathire poem bihayo obururu bubiri kandi aba kayikorongo aba bathire cyeshongoro this time round on program ya sisimuka tibihayo akaruru kandi abanombe naba bathire poem bihayo obururu buna aba program eji kandi Immaculate Heart babathire omuzano gomwe cyeshongoro bihayo bururu bushatu kandi aba biguri secondary school ahabwa program ya sisimuka kasheshaka mwihayo obururu bubiri bitu ni nkwamiza nguti twakoma hati obururu bunu bucyeyongerayo program yo mushonji ano muneneserezo ntwije tujya kubwita murundi gumwe utakaziro tatambwe na hasinga nombe abo kuba programs zikiriyo kandi abantu bakitera akaruru utajo tasingeje ningeriya abo kuba ntwenda ogumza mututera karuraka barabatera simuka echere muneje ndo misho ntsima byo mwana wabasa kustera simu byo mwana wanareba program yitu ntubasima mnonga bitu campaign ntwenda turinde ebyo buhangwa tutahirire bisharara emiti twagitema obuhate ndebyo na research ari kwereka mbu itakari ya Uganda fertility rate echendire omuntu no butukinga tukabura kusharura chango ebe bituru umuntu kora ito kabantu nibyo biri muno biretera itakari ya mu orezo muneje ne campaign ranka hanguto zarugazi aho murimbo rwambara haharga kugwanka kajura na hagenda heyerwa buvera heyerwa bicupa bya maize byona shanga byerunzire nkaho samho yagati yo ruguto uza kurabona iwe yubuzo jutati nke byona bya birundine nka so abantu vera tujanjaze ko kuturukwenda ubucupa ko kuheza kunywa no tambika hiwayenda nitutangaza umuntu agati yetawunora yaheza kunywa yakamaramu yakimata yamaramu yazirati yatambika nkaho mucheza ngurahanga tucenere ngwabo kuba ngumanya mawe ngumanya biki kumbe ntotyo ntwenyaro megari tucwe bintu ebyo nibwo tuje kutirihangerera hati all right program ekiri sisimuka abantu mwe tukarenga ha katizo mukamulo kace harimo nijavuze ibisisi no naza kubashemeza okusashaha ishatu zenyine obutura bentu hendera